na ya hwe yie ma no on tena otin hu se na ma na wo ye no ne nkwa da san Edina Messi Tentem Messi mukina amana yedin Shabo is fine po eyu se na kan nyina dan machi e de kira Aye na se kura bi betimasi. Aye na se. Papa aye na se kura bi betimasi. Abusia mama chacha me fa encha sonko emfri Nyansapo TV ha se mfa beso mo ewo afidikese so ye kase Nyansapo a o se yesane no badwemba ekwan so ye nyina ye nim se social media issue bi ba se ya Adwoa ye panim difo ne omotena se na ye dosuko ewo ensem ni mu entie ne maba bepie eye bia ye bia abusia me akasa no meduru ha se no me ho adwiri me like me eye me hu me say hey ehe na Adwoa ene maba bepie meni sunsum kase eba bedi enkomo obekase wahu sa nipa no ewa afidikase so nanso Adwoa binyanya akwanya no ene ni nsinkonya endi nkomo emfa nsem bia eya ekoso ewo social media ne so enti bepese me kasa be yetenten ka me hu ai na ne sunsum kase menya no ewo fidium ha sei no mene no entwetwe nkomo menda na di emfa nche wiase Nyansapo TV eye ye viewers ene nkrofobia no mu hu oni akra ene no mene no betwetwe nkomo na ye wia de eda pono so de edika editie ese Ghana fo hu omo se kire omo se ka no kwade kire nkrofo bi no eno nso ya domo suko na ya pe ho pomasibre ebia ye ntime nso ano nanso ye nkomo bia ebedi no ebeboa me hu be bia ye de susuan ebekwa akoto ka me wen na ye ma eye susun kase akwaba susun kase we de me mu akwaba na oho ye de ma pese me nu be hia da bia me bo so bo se da bia de me kwa kwahia susun kase na enen so mani age se me ne wo abompunimpu ayebedi enkomo obeka se we did the same Ghana for the omunimu Adwoa me de infoyin so ana ya me title wonka me be so obebo wudin we kira kwan ene niema bia wo ye no ha se ne ewia ya kaja agu bi ko mani abere menya we de ene ye be kaja agu ya ba me dase pia nana tam no ne nso ye osenkafo ne se o si bibia wo ne mrampa nti medin ye kwabena maafo eno na me maame ne me papa e de to me na akoma be kan me no bosmo so din maame ne friend Black Power wow open medin dia wow menye din miensa Black Power ya branch o miss menino 42 years yani unfie ne body no the difference pa because obi catch him say so unya Black Power pa dey catch him say nani gin one say ebede wa worry ene ba ko fancy ha ye fancy am pese wo bechi me de bia wa say nye de bia kire na me de wo wasua kala nana we de mama say mo akwa ba biem wada ho adi de ene na ye ndi nkomo minim say ban na wo hu de ko social media ne so enti me ba no me de ebo bre wo ubuonie me fan hye won nsem ma me nkuta na tiefo hu say Black Power buonie because okaye ewa afidikase so say Adwoa Sarfo kantanka waba kukoni se wanhwe yie na de wo ye no se abusuafo ana de be che na abusua na mu no bibetimasi ade na nya asi etu akasa na Black Power mabusa wo se wo hu bie na unso wudi wani hu ye wo kan ye asem we ba ye hu social media no so no wo je ne sen wo fa ne sen ye wo de na se like we say bi hu mi aba enya me de before si nipa wu na bibia nsi ye okay na eye me ya se abusua na Adwoa Sarfo apeso ogu ni papa ni mase sana hu no sana me hu no gunu ogu peso ogu papa ni mase abusuafo ne ba abonten na mbeka kire wo se akan ya mamrem eba ntimi nkipu ni papa funu da ade ne ye wagadugufu okura ke be saade wi na buroni kura anya saade wi abusua na wo se wo ye saade no enti na wo ye ba okay enti nyema bi wo ha ye ma asem na nye me ma asem tete no se ba kwa wo so a na se wo wi ne ko boni kuna mane a asem ani kunu busan se no wo den yes wo waboa because wo aboa na tese yo ba because wo nipa na tese ye be ma tie de mu fa ye nya hwe o sa na aka na mamerete wow so sa na aka na mamerete enti wo ba wo papa frim wo se mafafunu dia kosi abusuafu osu se abusuan toto ye a omo no date omo hye no wasesa no chese wo sa de be follow mampanyini kura se gese obi be hu funu na wo kura be hu funu so mampanyini ma wo kwan ye nyina ye tiga na ha se papa ikura nyuma wo hye ase nyina mampanyini bia ni wo boa papa obo no David nti ni funu na mampanyini be boa enti de opeso hu anu wahu no
na ya hwe yie ma no on tena o sin hu se ne ma na o ye no ne nkwa da san mu aye na se kura bi betimasi aye na se papa aye na se kura bi betimasi wow enti ne ma bi wo ho a o se o munya abotre wo sa ne ma we ho ye nyina nim de ekoso olumba abusuam en etuo bi antuo yeah aya no baba ye ya enne na nkrofo bi akofa na mechiw wabem ena akopapa akonwa no kura no ene tumi ekura opapa akonwa no so opapa wu na moja ansofo mu akonwa no ho a na kire se enya akonwa wo enti se wa wo gigi wanim du moja akosofo ma we enko ba bia ahensem yesi a chenkrofo nsia enko ba bia hey black power enko ba bia wo de tegana ha me wonsam de wo kan eya na me mpese me no wo betwetwe because wo kan sansam we ewo Nyansapo TV afidikasie so sa adwasafo hweye no ahweye bibi besi na ya hwa de bi wo kasa no wo say se hweye papa apostle Joseph Kantanka na konwa wote so sanye ni dibretie tumi ekuta na se ye no kra moja ebetimagu sanye yesi eya Akofena adie amoja egwe usi esese moja ni gu na mebusa se apostle Joseph Kantanka na konwa wote so no asantemam ha no ye konwa tuntum ni bi anase sunsum kasie bi ene ye nsu ade akonwa tuntum on satete na akonwa tuntum bia no ne de nipa ne makonwa tuntum okay oba on fa be mada be ma on fa oba da ene na ne de sacrifice ema yenkonwa nti na ma Africa yesunsum sema no wo hye no ne ye prince ase ne ye bibia wie na konfa no kyese da bi yensa mfa nipa nya amamere bi to wo kire mo a yemfa nya amamere mankonwa no a wo de besi akonwa na nan but at the moment a ye besi akonwa tuntum bia no wo se moja ne kanya ne ho ade ntiala bi pese asa bibia yesi ade moja ade de moja de twetwa yemfuruma na o na se Ghana national anthem no unimto minimto ne ala assassin yes to kakrai yenara ya assassin black power me fancy black power we so na ye de maso na ewu ye bia betu re chira wa de wa sha se so de ko okay and black power we de black power person gwase tu me na so aboa beto yenara ya assassin and aboa de mayen moja na nanu shegu ede to ho ti black power na ni gwase na person gu mi ba bia na me pere na waka na nanu hwie moja gu ho okay ede mayen sa na yenya asase nti se ye asase ho ade ye ngonwa ho ade ne nsi ye mfa pie watanye emoja na osegu na emu wan hwe yi a ba bia na wosen kefiri ba no wa odo ho ba kutwa so nti dia wasa adwasafo wa ne ho tono no oba wo so ohunu se odi agoro wo nkonwa no ho a ode ne nkwa betwa so wa konwa no ho obi kra begina ba bia tutu ama na koka no so ade a wo ye ne papa bonyo so nkonwa ne bonyo so ana oba de according to the nkrofo keka kra se ne papa no kra tia se na ne yaka adwasafo eni adwasafo sa waje ne ho me na ache ne papa ya aka papa no kura no friend no kura so one ne kasa kro to phone to twene adwasafo ene nam social media no to denden abusuafo ni nyina eka bi ne ba ne sen oba ba sia de ba ne sen sa na lumba de abusuapa nyina waje ye se no na one ne lumba ya aka past 20 years enti e ka me kwai se ye hwe lumba trend no ye tisi free mu de ba late apostle Joseph de na omo ase nipa ne tiase omo ne nka no omo na ase opese na ade we ya me de betu mema fo ne se aya na wo se mema bia na ka wo se oba ba ko na ne wo ma ye beba ho no eno ni problem a ye nyina ye face bi ene bo se woni we ya wo ntimi anware na ne we akọ enti ofi se nkola yo ye maame ba ko papa ba ko anka we bisi ana da bi kensi da enti adwasafo ade eye me ya se won ntimi asem ba de ato ni wo de ba hwi ena ye me de se ato no na wo de ye ode so de wo de we de mesro enye me de se obewu o se de we de be yesu ade na ujiri se ofire mu fi a nsa kire be ba obejeja ne emamu de ama ebusua no enye se obejeje ye wade bi wo ho a obi am person papa japade be se ba be ma de be ma wo ye den o te se kuro be ma so tina panyifo so ba to tu kuro atwere be ma de nti se o pese wo gina mema gina brede a obeden no waso be ma dwonso aprum black power insala no asio den nti ntiase bi no se ba omontem na papa ne tiase mpu no oso ne baba mensa ade ne kire nsore mani nyina se wowu a we ne video ni da social media so so empanyimfo se ketrema mpro asema wa kan 1000 years kura empro enti sa akola no kura na se bebe ma na agimi a wo ba no wadwene mu obi che no se ne tena so ni aketwa ewo mu se papa de ujao ba se se no yenye ne se na mu wa nyina wo betima hwe na so mu enko ba bia because unu aketwa no so ba adenti na opese ukofa nkrofo bi be support na yemfa funu ye difuna kosie na oba kora timi fa funu kosie abusu esu se chinchina na maye nhuru ba bia papa ne kora dana nka abusu ankɔhwe wo se da ya bi o nana no matwitwa age no omo bɔ no kokɔ
nipa otutu no anyana dwenso wokuno sa o David ana na watutuo mako dunum 15 so uhwe enema na video no ho hwe se obi ya to gate na wo so wo de car be bo gate awura enti wo aka so you ready so be wudada enti se gate ni ya lock na de bo mu a enti se wo kura wo te akire driver na wo yes wo no na drive enti wo no na driver enti ka car no de bo mu anka wo mu wo de bo mu anka wo enti so you ready so be wudi a so mo bo am wo ntem na wo hwe sibi o mu si tutu na nipa na o tutu no ko na gwen so be kunu a enkuku na de ntia because na wa na gwen se ohwehura no agya de o ye no enti tuo ne bo offender so ko betim da botare ma bata na adwo enti ye de so be si fom na wo hekwa na ka be pia ko ka untimi mpie nko ba bia na mom nipa ne hunahuna se gya de o ye no ene ye bia ye be si akonwa bia no etuo ho da bia be si akonwa bia etuo ho nti na bibi chi ma adwen kakra ye hwe papa apostle Kwadwo Safo Kantanka na eye ahinie na wodi ana say asore na wo ye because on social media some say ya yesi ne bana de yesi ne bana de nti we kire say asere papa na ye ahinie o enya asore so ye sofo da ahinie no wo ho na akonwa no wo ho na sunsumu no so wo ho a wo de ye na asore e de ye ne niema on say enne no na yesi se obi ye wo hene a na wontimi nya bibi na wotefa ko na niema ese da bi tumi na e ware no fo nkonwa no omo na boa na ma ne niema a wo ye no otimi ye nti so na konwa ne part ene so na asore ne part o mini papa ne niema ba bi bebre a na boa bi wono mu tu nsuo na bo nsuo ne mma o command me nsuo firi wo ba apostle Kwadwo Safo Kantanka ene Ghana ohwerade na papa ne de me be na me su kire Ghana fo se mo ma papa we wu a Ghana ya hwerade ye nya nipa te sese ye mfa ne niema nya hwe papa niema a wo ye timi kra ka fra buchire MPs for ka ministers aban na nkasa mu na ye wi asa kasa aban mu na ebe kipufu na wo pese obete do ho pese metikra na we dey be pe say man state barrier state barrier for there say ye peja no ye manidi na ye kese mami se ye bebu apostle Kwadwo Safo a emre wo sha ase wo ye TV abo nsema na so no thank you peja papa ya tena se papa ne de na homete ho de ewu awie ni funu chi na kopeja no o David na se papa ne o man state barrier demonstration ke be ne Ghana hakra wo do ho bajim aye de ho bajim na state barrier demonstration papa na momu no tia se na wase nka mo stop oblofo niema na mo gine niema ne ka wo man nim me ko papa na nim se me penika ni bi ato no ka kire nse me ba metimi de ka na ma na mom gise wo ye adwuma wa abem na watua kakra boso me bi aso ane atia free wakatuem papa ni mpo adwuna ban no ho papa ni mpo adwuna ban papa ni ka se me tena se din na me se enti papa ya ban moa no no se adwuna ban ho dia ene na bibi woni mu se nka me wajapade abaka se me wajapade me si place se man dwuantu a obafa wajapade o se da bi se me ya adwuma wa ban mi atua me kafa aban mu a yenye nhihye se boso me kura yetua me ka bia 20 million a obeti 5 million na bia me de bi so support fi kopum se metua ka ne bewi enti nipa we ye na bora na da bi me woni card nyina da ha so me nya adwuma wa ban konfo de ko adwuma wa ban mu enti man to ne ka na ka ne boarding ne ka bo nya ni na ka ye ni Ghana ye say ni pedi dudu ye say ni pedi ka ba na ne bo ni omo se ni boarding na papa no nyu home use e blame new na unim say omo sa de duty ma no what Ghana tia duty mami me dia me mpesa Adwoa Safo ade president be follow for papa nsem no ho ene ka me dia ho yank me ko jail me tisa asem me bi mu a wo de o ntwitu aban kroma ba bedi duata me do nyankopon black we dia abotre na bia na Adwoa Safo na e ka nsem no de ko follow for aban na sa aban ni timi ba bonte ampasa ampa me na me funu no me hwa so me do nyankopon me di aban atema ma ko jail e dia ade aban ne ye bo papa no da bi o mo fa nko bia na no ne paa no de ko fla aban ne kwa David. Na ye hwade bi say ye na ye hu de asi mpempen de na ye hu de asi se Adwoa Safo nye nyankopon ne de ne ho afofie na ne papa sunsun kakra mbo ne ho ba ya we de ne papa so we nye nyankopon we ye omo ka bibia kire ne se niema na wo ye no onsesa tena na nkanya mi ko be wu Dabi o na sha ase so be kun obi o Adwoa Safo na wo de ka be wura o sha so Dabi o ma o hwe video na on say oba ni mu no sa change reverse na utie akire na omo se gina ho wodi be wura ma ye den na se wo ko unua ho a awo se oba ba mi ebie o se no ne na ka wo so ne na ka ko na ko ko dey se wo stop it na wo ye hwan se so ya Adwoa Safo ma me kire wa de se wo ye MP a wontimi family an show nsem osibo ye video bi wo osibo na be pena sempa ba wontetia Blake okay wontetia Blake kura won so wonsem na wo ka ne ho so oba basia
se mo se mo de asem no mo de njanhye ato saa nkonyasie ni so dia ade na munya ma ne nya na contempt nche no ono de bi on pese na busua no ye be drag wo ba sensem ti ase wo mo pay we bia wo na ade asem na kokot akọje njanhye abato so se ma ye nsi hene e na wo mo de wo mo pesi tema ni nsi na take pictures na contempt nche no ade no kwa na social media e di contempt nche na so betima ko ntọ kwa enka wo de court we de enti wo ko fi akwa de so pese se no hu se ne mra anya adwuma Ghana na ban so nte so enti se mra anya adwuma de a ane na wo ma che omunya wo me se mra nyim so no ankasa gidi se mra anya adwuma de a o che obi ayde omo ankasa mo de nyama bi chichire omo ho enti onte wo interview na wo ye no won twa so kura won fansi wa o se bo de one nya ye wi na ke be ba so bet wo bo nua ba na chance ye se wo di funa kosi abusuafo complain nyina de na o se bo ka kire ni nua ba o se bo fa nua ba na se maami e kan ma mu sa ne ma we ye nye je funu ni ma abusua o papa ne ma de mu wi a mo betima mo toto ye ejapade am pese mo che bia mo betima che efunu ni abusua de fo mo no bo se betima baby debi nti sa interview na wo se bo ye nyansa me de o na bi o sa asam ne ko no bia wo ne side a wo take you bia o ne ajasa fo na benkrom na omo ne ma na won benkrom dia se wo se wo friend se police fo ba se police fo u ko bia ko ye de si asuma police nko ho a wo adwo asafo wa lankasa u ko bia ko ye de eni se woni police fo na ko dia se bibia si police fo ni ya enti no dia nsensem kasa bi osibo onto no bo na yen hwa de bi wa ha sei se mitie video no bra na Akofena eso awie na yekukuru na o se bi okuta weyi woso no mitie video ni mu nsem background na timi hu se na enya Akofena fie ho akasa ana nka no mo koye sa we ne dia ma Akofena ni sinka asore ho but wo mo so te hint bi se bibi besi anhwa bibi betimasi ade ba ko wo mu ni se yesi na busua fie yesi akonya yesi na busua fie ase na wi a ye be yi a kire nsore mba okay enti me fa ne se ho no kra ya busua ni fie a se na busua fo ho Akofena fie o na Akofena fie se busua fo no pese o mhia o metima hia ho se busua ni bia nka ho na waye na de dia nka asem bia ni ho ye hwe nua asa adwasafo a tama o ye nsankyerefo nhia mu no se na o se busua fo ni nyina tete ho busua so de video ba se no mo nka ho so ti ase enti so no so ye video say abusuafo na di ni see ya ye ntwa ono ni video so betima ka se da bi o yesi wo hene ni misumini ho enti ade na wo de wa ye won nkyerefo nhia mu obi ankanta obi si ni de akọ kanta no so e wo court wo na se Akofena no constitution na solid constitution no emre bi atwa mu na constitution na papa no ahye se oni ho Akofena no na onsi na ade na 2024 no mo amend constitution ka se amend ya ye nsachira bebre wom ama o se papa no ana papa no se de Akofena ho ne ni ye bi se ne wo didi sika rough bia e forgery ye titiri papa nanum debi papa na nkasa de na o kan ye ne eno so ye hu video e wo ho se ya obi nim so owu a ne nsore mba ene ne mba ne nsie no anu afifire tinu papa no wanya ka onu asem awie nti de waka no eno ana ye nyina ye di akire nti se wasesa na ade ne wa meka se me na me de ma me ba ne ma je firi ni nsem wanya video se emre no oh forgery ye wa tiri bia forgery bapa ba woni se we so yen tank kan mu nsem nsamanse kopim se nipa ne be wo na yen kikan kan ba ja saforo no pa so e panyini papa ne sesa no wo ho papa no ne ya ka no ana wasa no oh dabi bibe ye video se no papa ya ka o mechiri mutim bechiri wama ya afi wo si asesa de be nti se ono wantena se ntwen na se we ne ba na wa ye we la no ye ndai e Ghana de bibia tumi ye wo oni ne papa video no ka kire no no eno video na ne nyini black power video ne nim emra ne ye he emra so de ye ka no constitution wo ho okay papa na anya we eno no achiche so a o de be ko na otumu gidi say apostle Joseph kan say no oti o betu aka so anya we no ba ye we la enko so ne banza eyi ni kire aso de em ye so ano video no wa hwebi ma hwebi video no kwa me wo video no enti ba ne say na apostle Joseph say na anya sesa wo wie na anya sesa say na Akofena ye ne niema bi papa no hwa obeto so na di Akofena ye ne niema na on ti ase a ade no sa me ye video say Akofena me ya na me de ma wo so ni ye maje ma de video say o pese o ma e fa ne nsase obetina payanfo wa ye nya wan fa anye o hye ne hunkom won say Akofena ma me babo say papa ne say ne ba obewu no obenanti akọ chi no onu mum ne bedi na de nti wo Akofena ma me no wo Akofena na papa no akola ne nanti kolechi na kwan be so say wo ye nipa wo jahara wo nanti kolechi na ko nanti kolechi nti papa say enkom to wo say ne ba obewu no me na be ma o hye enkom to wo say me ma me beba panyina me ma me be wo no yemfa bosom sesereku emma no me ma me ko wo ye na ye me ene de me na ba no de bosom ne ma me nti wo be me pene ho anye yi
enti papa no so hye nkom se wo a kwala ne ma oba wo mu nyina de oba nante akọ na chi wo de bedi na de asɛm we de ano ade o sɛ nipa nante kɔ na chi enti one ma bi wo hɔ a yɛn hwɛ jagulaja ne ma me so wo ni jale onyini ye de na wo ye nye choba na choba no ne jare nsesan be ne wo so no de ne ye modern keke so enti ade aya wo se be ye no wo ye de ne na ba be ye enti ne ma bi wo a yɛn nsesan mfiri ne pa ho na sɛ no na wo kasa na wo ka asɛm bi wo se aware a ye ware na ye wo ha no ene kofa sanse mu nyina ba be nei obi ne ono ankasa ni mogya ma me kro papa kro we be betime si omu ntem e je de ntina wo kasa asem we nse omu no ntokwa no epagya e ba fom unum se wiase ye tamfo pa kase eye nua maame ba ko papa ba ko ono no tamfo ana papa ba maame ba omu na ya tamfo ba omu ntokwa ne ya enko ba bia aisa ponchim ntokwa no epagya ko soro na ba fom ko enti se omu ye maame ba ko papa ba ko a enke ye den a ye no mbetena se ba we maame nko no bi ya periko ne fio ena wo wo adwatafo an ko na wonye be ma wo se wo ye be ma dia ena nka problem bia ni se ne nka ba panyini wo na betuma take bia ba wo ye ba ena asante ama mire mu no oba untimi kase kinchina magime papa fun na o papa wu na wo da hospital be kura na o papa ni wu ya o ko fa me timi wo se wo problem ye fun na se wa gya kanta soro eno na di sanse mo nyina ba wo eno na di tan aba but what ya almost say incident ni nyefu no kra ho asem but no kwabra mo bezo be ka kire wo eno a me fa ne say me yeketoa na wo ye panyin minim say wo ne me papa nka me papa wu ya o pese se o fi se nua be ma no akofona so wo kire nsem mu a wo bete nsem ono so won kasa hwe obi nkasa de wa ye no wa ya ade ena nye se o ma no boys wo da say o mu fire no o dabi so my boys what does some fire sen kombi kuno na momu no what change reverse e de kai ba twa fa nipa so a na se okum nipa be 10 o so anke be kan say o ka so ndie nka no ye mehye bedwani nka na ye mehye bedwani o se ye wo ministers bi wo ho a nkrofo bi ko wo ne se kan kun no ye wo mu amanfo abomutu ye je bi dan kwa mo ya ngu wo mu aban na tatam aban no wo ho antiki bibia yes antwefo kwa ye boy tu bi da ma swali de na akosi say ankosi ba bia enso ye nhwe se do that good board ani it's a mijanfi yeah na si o enye easy na si onya adwuma wa bam na si keke a omuko bo ni tuo kun ye tima chi nkrofo kro so we kire say 2 years do black power 2 years do se be Ghana ani ye wa adwen ni bi o ye wa adwen ni bi so ntine ma bi wo na ekoso a obi a na si keke ye tima nya security ene friend say we omo investigation from CID from motima kwachi se sankofo ni ah omo dey just 2 days and I'm say sir Ghana ha yet except to be see my TV enya the say sir police form wo Ghana no mu wo security bia die wo bia bibi wo ne nsam etimi commande mo na ye bo MP tuo ye bo minister tuo na nsentwerefo ye bo mu tuo ye ntimi hu ba nipa kro ye nche wo asa Ghana yenye save enti apostle ko Joseph de wa ba committee no ho bia na say ya na besi omo nye ntoboase because papa no kura tumi o wa wunne nyina tumi da so ye adwuma sana black power hu wa ye konfo anko ye motia konfo na ne nema wa ye nyanwa nema wa ye nyina ye nwanwa timi bo nsem na timi ntimi nya sade we bo so ntimi nya sade we ya motia na ye sade nema hu hwe anya nya ni party say na papa tre nyina nko ntimi nya na abrofo na nya papa we ya kombe so ne soro kasa brenka ni tinu kan ntrimu adwene kura nko ma yi ni nyina wawi e de ye nema ese Ghana ha de ni party tribu obi ayi so yira ese apostle ko Joseph ye hu no lumba so ye hu no ese de aba Ghana no ayira enti dako na ba masem ne so se na wo kasa wo se awo ha no emwa de be na ma wo kasa apostle ko Joseph kan se ni ti ana se de na ma wo kasa so hwe ene entokwa esisi wo abusuamu nyina bon se na we hwelumba de Denise ni maame nko na o kan de nko Kevin maame nko na o kan de nko dobro ni ma kura so manyini a ko so de abom so titine na ntiase ho ene ntiase ni ho entine de ka benya na nka wo baba ko na nka na wo woni ni jai na so officer na no atwa wo preko because ko ha a problem we se maame ba ko papa ba ko a ase mo se nka nko ba bia komo se do ha de ke betu ma police ba be chena ko shem umra ni awie
And that's what you be see a problem. On one year. With me, Chenny Batim, so when you are botre, you be a maybe. So, and somebody, on mine, this time and go, the future of the Magana for say, one can grab a first one on Mabacasa, and no being time. No being time. Black power, what soon nipay now with him as Antama running and my name per se, shall ye be? Your shop also could just African tank. I said a work is any fruit who may be any number. Tanabushanic. Yes. Nay, ye also date me, Naba, a bushia jinafa. I just African tank and able to also jinafa. Not me per se, your shall debut. A mamma muno, say, papato, and as will be told Busiemu. Na say yen kra na chi yenye na yie yenye ni bibia say yesi obi ade ye pa obi dia hye na mu e fa ha e kwose ha nyina no ye makwan ma ne ba so sa because still na ne na ye chi ni die wo ka mu ana nya asem ketwa me ntenie ma bi ase ye e wo mu ni say akwara na fum aye akofena no de wo mu ni say ohene to a ye prepare nipa ye de ni be di ade no ye prepare ne dada okay ti said ye ne papa yi ni kire se obedi ade obetwen ye dot ye wi a esie na e be dot ye okay dot ye ni wi na busunya yi wa kire wo hwa ye bibia wi a to abanum sikasa ndi se na wo di ade no na se wanya la na se papa no funu na yira se de ye kan no mi isi because funu ni ho de a itimi ye de mepe enna akofa sanje ma we nyina ba se funu no wa busunya ho a nkwala nyina timi kohwom papa e ba ne se na obekokota na so kusi akunya okay what means ba funu no so mfa ma busunya abusunya so na esi no ndi so fa funu ni dia ye de pesi esi na ye yi okay se funu na yira na brapa yi se funu na yira na se papa na di na otweda anye dot ye ni ayira brapa David e no mo say ono mo ye in memory of the o mo brapa ye see brapa ni hu a ye di na otweda wo okay ye ndi o hin na otweda dot ye asa we dia brapa de dot ye black power and Maria o dia ba bu hands na was sorry because asa me etwetwema so kakra ohine be na hu wo ye di na otweda se mampo hini wuye ye na wotweda ana dot ye dot ye dot ye ni ayesie yisi ani aye dot ye ti dom na ko ni nya na dot ye nti wahini ya wabai afi na o ba be nom sikasa okay dot ye okay it was so say ya apostle Joseph African ke ye ne ye hu dom ye de se dot ye no ma because ye dot ye kan ba ni nko so kodia let me say bia say the work Akofena hu say bia e de hi enti ro akwa hono de wafum na wo se nkonya abotra me ye bibia wie okay ba mfum so no so gina ni nua panyine so nti nkora ne bi no nyina afum ba fum kese no e oba no wow on de oba de wafum pa e na oni abusu no kora ni ni ye na me de mentia se kwa be no fa so onya papa ni fu na me black power say ne wo kasa papa no sunsun body ho ban motere e bia ne fu kwa yira wo yi fridge mu e be de ye hu because kai say papa no tias no ka say ko wo kura nka fridge mu kura no he ne afa na hye na say wo hene yemfo hene hye fridge mu ye ba mo no ye ba mo no ye ba mo no we be ba mo wonya hwe titi na fridge ni ho ne de ne ba mo nipa ne de champo obayam bi na de asra ne ho na no etimi da ho be e be timi do 1 year kura 50 years kura nya hwe ye nya asem be dada ina daje se ne enya ba na enya ba wow die yam bia ne de asra wo ho na ya bobobi ne de do to ayase ya ne de sisi so saa na ye adwuma wo mu tie wo ho a bia 1 week time ne adane ho ne de sisi wachi saa ne de bi so asra wo nti de be wie ne pa na ye fe se e champion na abrofo ehwe so ye fridge bi mani enya hwe wow because ye do ko chef fridge a o se ye papa oni ye yiwu yeah o hene bia no e de se kan no o hene konfo ye mfa se kan nti wuntimi enye ti o konfo bi wo kura na intimi nye no operation wo de se kan twa enko black power uwe eya mamre eya titini sa na wo ho ewa mamre ene abusu bi wo kura na so de se kan be kan na se ye wo be ma ne bi twa ne be ma je se ye kobo so no so ko ya mamre se wada wo ma ye pesi twa ne be ma na wa ye ho mamre nsa na watimi de yuwan kura kan be ma ntimi nye utwa ntwa ene ye nim ani ye ne ma tro kan no hu sunsanso ani o abefo
Wow. Abefo kwan so. Wow. Enti na ye hwa dia black power enti papa ne nsɛm bia wo kan ye mi we ma ye nya mi sei na ɔmo abusua ne chiachia bapa yi ni pɛ so wo dane na no asɛm no wo ha problem. Ni baba ne de wo problem papa. Problem ben sa. So we ska. O di. O fame. O bibia bi. Me adwa na nkete ka mo problem o. Mame. Enipa ya no kasa. Ese ne ma bibiri. Okay. Wonim so ya de bi tia ka de Japan. Be ma won na wo nkwala mienu. Utimi ye compete ya. Eje Mike. Abrawo no so wo bia wo de support o. Yeah. So e ma ye nkrofo bia on. Aya na se bi no mesro meti ha. Mame ka se. Black power mesro. E ma wo nkrofo bia. Obi obeka se oba wura fi ade bi enya no kore. Sa. Ade Nyankopon ma oba wura fi ye ya wo mu yawo. Onya kwa wo so na obra o se me mu biem. Akora ni pie na ne wura fi. Eno nko ane ade oba wura fi. Na se Upa moba nya 100 years. Bema o breaking the virgin kro kai. Oba kai. Di akoso na bra bombia o kai. Ndi obi ka say ma refi ade am hwe mu say ho em say. Me dey am tin so am say ma ye tirimu odin. O ma tirimu odin. Because of niema ba ku mienu bi oba betima ye bia bema ntimenye. Na say ye refi ade no na. Ade ba ko say e ma wa kokoduro. Yeah. Anya tirimu odin. Oba wa kokoduro. Okay. O de kokoduro ya ade atia wa. Onka. O de enhwe say wakohia wo ba na wo se wo po ba no onim ufie oni da kono no anka sanya kokodro asi pam so wo ba ufie abeda da wo hia na se wonko se wo be ko biem se wonko biem se nipa ne te sei enti se kokodro no Nyankopon de mama pa obi di wachi fe aba wo bra wo suro won se enye ne one day no pa wa hia no se won na kasa kra so many years na oba ufie first day na se wo se ko oba no de mpanyimfo bi ka ho ba no be hwese nipa ne te sei na ehunu nipa no be se nipa ne se mahia na me no kasa minimu busuani bia kusu ni mi busuani bia afa yehu ya ne se wa be hwe me fie enti se wa anko bie mu a hwan na wo yekobusa okay e ma wa godro be ko bi ato da oh bi to yen emle bi na me free wasakro pon ba kuma se okay na me ko na me hia gebi o dunkwa ho ya ge ni nim me ba me nim no oso wona na minimu me ko wasa kupon e na me fa no ya ne so ho ofe e na me ne kekan enti no se ne sanete dia so no nim me da me na minimu ene ye won continue obeko me fi akoda de chia na wo ko nam so yo minim se me fi di yinam kai ene ko sa tam so ne madwa ye no en hye me dan nim okay na ji se opi abonten fa akiri ene wa kwa kodware se sa tam de ne ya kurase no we mu ge na kodware aba na me se me kwa kodware no ano bizam me won kwala o me fie ha na na me so da bi akola be no se abehwe akola bi ni na be tietie be shit ne so ti mi pie ba ya me hwe na me se mo tie na boss abi na me me bala sha asese man fo ankwa asoma ba o se me ne shekem sa de ko me ne tutum ko ya ne se na me se me bala sha asese ne di agora di be no se wo we na me se wo no ya sa no akote ba bi safo no so wo bi tum kro ba bi yenko na me ko na bosom so aka kire me se me hia wo ba me busa bosom ne se ebe boa me ana emboa me ansa na me ne na ko yibibi e na me so me musa ko no ne no kura no hwe me no e ma wo kodro ye wo kodro wow ni nya safo ade mesre no ofiri mu fia onye careful because ye wo ye no ye wo nkrofo bi support no bo mo time no na do so sisi sa na hu no oh ba se ko social media so say obi a ye nkrofo ye o adwasafo o ye oba ne homa be ye dai mami sana Ghana fortie yen hwe omampanyin mers okay time one na we dem fa start kofo kra kofo penso time akofo ni jeje e ko first wa anya second one wa anya third one Ghana for so ye ntoma kofo no wa bre o se Ghana de nipa homo bro na ye bibi yen hwe Akufo-Addo ko 3 times Ghana for say afa Akufo-Addo be wu ye de man a we hwe so wu de bi oda so ti ase ni pre pa de na asem tu ni pa otimi na nim bobo se de wa say penalty ba se won de money ya ho no be chiro di suba kasa te say na oda ho ne de obi a se mobo fine de wa mia ne ka bi ma no ona say ni moja asofom de amane papa konwa enti no obi abeka bi ama na ye musa se ade a wo ye ne eya na because ya wote ye na ohun se onua ne yesi na konwa no e na we a obetima fle police police betima ko fiwa ko se de omo ye ana se obetima mana ye na contempt achi no sampa de
You na contempt ati sama Jafre. Yeah. Friend Samodua. Yeah. It's contempt ati o. Enti ye corner dia de kronti a wonya hene. Ye nga seti wo na so akoye yie no. Eni we mra ne te ko no kwodi wo hene a. Se na wakọ akwodi wo hene. Enti ade enti na sa nyama we nyina asi no. Ye mfa kwan ye betimi afa so atwen akwada na so. Na wo se mmia me de mitumi me de mra ehye me nsem akofie o. Okwede. Enti you na wo change reverse no. Ukofuru dua. Ana wa hia Robert. Like for me kumio. So go through dia. Usiye. Ana ka na wa nante ko ye. Ene tuo kan wo dia. Ene be ka bia ma no. Bia be ka bia ma. Na wo de ka kotwa fa dipa so. Say me he kan answer na opeso wo bia gate no na. Ye de ka bia gate. Therefore every two now. So be fie na wo bia gate na eya. Na me nkira wa de. Say o ye driver ni na an Roberts kura chesi. Na say wo fie ya to gate. Na want me an test message. Ama ye mmieu. Na say won hwe say nipa na o tiles no o gab a obetuma refi wa to gate mu a ene me nkofie ho me sinwane I was say drive to police station me fa ne say me makokurom na me ba ena me hu say ka bi di machi wa utimi ehwa hwe say wa na ye tawo because ugina na ka no asulo uko speed na wa speed I was say monitor hu say da bi obi chesi emba wo fie o straight to police station hwe na nse me yire kokwan so ena okọ no na danfo gebi na ekọ ena o frame no ka chem se nana ka bi edi echi ye gina na wagina o ya no am se da bi na ade so sa no mo koboda akoye duty na am se na tedia mwura police station ba nipa na odi wachi nim se ho police station nti omo paki wo police station na so omo paki a mo report ma police information omo paki wo police station wona na nipa no so paki wo police station o twen wo mo e na me ka kire me wife so mo report e na police obache no ko she ma de chi no se o kwani baby later se no monitor wo na wo ko baby nipa re gina so ko gina police station ayi dey nti se wo ye driver ni na se bibi se si a I was say wo twem to police station nti adwasafo ase fie na nya ofie no wo change reverse wo ko pale ofie so wo ko sere ni nua na wonu ya no nti ahogro so no akosera enti wutimi hu se oni Akofena no amontamongo na dia na kofa bae nana nye papa ya okoso Akofena nsa se oni nia dia na kofa sanse ni na bae ma me nsam na da ho ne mu odu emodu ba de ba ko a Ghana fo ye ne se obi abeka se Akofena no na abopa eno de obi eka se kura de mache so mo se ya che Akofena body guy says no so se ya che no because na ma woda se omu etuo nkasa na nkyere wade ye si akonwa bia etuo because o se protect wa hene na de ni bedi ade no e de se me fa ne so man protect Akofena eno o de ka ne bo wura mu o twe etuo no okun mu fi o nyina so omu ni se papa no sunsun no bo Akofena o ba hu hia se ka ya che o mre ko ba bia eti e betima so le fi akwade aka se eja wo na se jade be ja wo mu na ye sure o ye be ja wo mu ahinsa obi nkwo ahinsa me nchi o na obi nkwo o ku mu asampa no mo kunkun krofo asampa na ya che o ma na da bi ya kwachi bi kura ja bi o da wo akonya wo asam na o dia ya akon adwa o akon adwa ndi o ne ba bi o wa obi a chira ma me e ben ko ba bi na mate se apostle ko Joseph Tantanka kra na konwa no kra o ba kra emme hu ma me emme hu ne sane mane amamre wo hu se akonwa ne ye mamadwa papa ne ti ase wa mohema hu mamadwa nso ne den emme makonwa mamadwa ti se bantuma hene mamadwa so na minua kwambafo wo nkranzan ne so de ne mamadwa oba men hu ti anu ye ni hima wo hu kra hima wo ho by mema yemade na edi eni asante amamre ye wan ti ase a yewura de no ene ye ofasefo okay ti anu ne bantimi ni sa de yewura banka ho ni asante mamamre no anu ahye unimu ade ba follow ni pa wiase nyina sante hene ntimi nipa nyina asakura sante hene ba bia no betuma fora konwa ne no ya na buta be ne die eche se obantimi me hu we ntimi be ya na buta bi die eche konwa ye ma konwa ye wo ma konwa wa konwa ye ma dia ena ye wa konwa ye me ma konwa ti me ma konwa ne frɛ ne mamadwa ena me pese me hu se de nti a me ma dia no baby obantimi me ya na timupo bi ta echira na se bia ye hu ye nyina ba bi ye se ye be ye hu nse da bi nya hote ye wo ma konwa wo ene wo me ma konwa wo na wo hema bi wo ho a wu a ohini wu a otimi hye me ma papo ba ko ba papo ba wow eso nya na bi so wo si na se wo ba bi wo so otimi furu me ma konwa na no sunsun so bi ama na so sa na konwa te
oba timi foro ha ye wokwanya bi wo wa oba foro be ma foro I to say bosuma no mo nam ye obosum bi wo ka ba ne be ma ye obosum bi wo nka ba ye obosum bi wo so a ka be ma nko a okay nti sanity Abusia aha Nyansapo TV meso se afei ana wate yenkomo twetwe no ehun popoya na se wate black power kan ewa fidikesie so a ene ne nyina efa apostle ye kwadwo safo kantanka de bapani onabo adwo safo kantanka enka ne no ye mrahye bedwani de madobe kwabenya ye da enim se enu ada ye di Father's Day yi arahusem bi nso asi anam so ama etu akasa impempra me kasa die mintimi enitro sa adwo safo ne ho ye anase ne ho nye otiase anase wontiase otiase wo na wa ye bibie otiase na so keke na ho no asa me who said afra titi o and somebody ni twi hu ti ne ho betima to ne ho betima to nana we ni 1 week grebe yi na na kofi me de na me say de be kwa brechire no akwaja ya hwe ho ya fare nko nya de serious on say bullet na nko ne straight e boy na spread e nti nya de ye serious nti bullet ni bi nhihye na so nim e betwi ne betwi ye ne media for de ya de no ase huhu no me makoma me to ina say de bia on me nua ba no me pena sempa me obi so obi a wo pena asem na oye konfunso a wo kan dia ya na me pena sem eti mu sa adwasa fa okoduro o wa okoduro ha o wa okoduro ba on say okoduro no wan hwe ya ebetimi adrage wa ma okasa kora asai so enye se bia sika o wo nti okoduro no ye dey owo ena wo ye obi a oye na de a obekanimu on kampie ba da obenya se wo fa yawo no no wa fa yawo ba me dia me gina sisira se oye oba onye ma asede na me ma so nye me ma asede because kwan of so ekaseti ani kunu kan Japan no me mani anje because be me dia no so mo ya amanyosem ti e ba amanyosem ne me ba papa ani kwan se obi abi kwa kede be ma no hu se ne ba one wawo ma nwale kura na o fight ma obenya unya chop mo ne behwe ne ba yeah nti enye se obetwa ntro se ye ntoma se obetimi ayewo enye se politics mo se da tike na ade na memi ye bia o de wo kanta me o se papa no ne ba papa e be ye president ente ne nje e be fa ho bi ye be ho aho o be dance kora papa ho nhia enka wo de papa wu ya kofa body papa ho nhia ntra na me nua me de ne ho ya o enura na ye Father's Day yeah I was senka ofa papa pictures en obi e ka na watima we show papa mo bi hu se wu na papa wu nu kura aha etwa nsu ba wa sore se Father's Day ade be kai papa no wo de etu e ka e ko bu fence wo gate akowura gate na o ka na nyam bia no e robot Black power kubio black power ne ka de robot ka ne robot na de ko bu ako bie gate ako adede enko bie bufu nko hey Black power. They can't hear robot. They can't hear robot. Car when you between the car to kura no wu. So when you ready so be wu the car ko bogate him. Ade wa dwene nyaduma. Na black power na say no di bom no na no e dey say o de pempem ko ba na ara e gwangwa. Yo. Enti say office say if an say to osisi e. Na unua be ma ne me. Na ma ye obone kura na ntokwa asi na wo ba me ho a. E wo so gate amatum. Wutimi de car be bom. There be me bas asa me bas kronfo. Na kronfo wutimi my. Na Robert be fi entutu. Ai. E Robert ne ba. Me nua be ma de bibia esi bia de ese mitimi ba. Robert ne ba ho. Ono wa hu se ni nua no mpo. E ya Robert. Ono ni nua no ka number. E na ka na de ba no so no. Enye ni papa de ni bia. Enye ni papa de ni bi kura na se ni papa de ka no matoto bi. Ai. E dim papa ka na se bi ni department e de safety fence o ba bo mo ho ban. E tuo ni the best ni omtimi ya ni tuo no so mtoto ya. Na mu ntimi nsi nkonkotwe adwasafo. Na se ono so kutatu obede wo hu. So no kutatu na akona gusu pe na ye shosa adwasafo ni tuo be ko ho ano bi e otimi de ka ekobo gate mi de oni tuo no ho ei mami adwene tire no wo ho no unko ana wo se wo yusu adwene o se se ye tie zie me tuo nyina me totu mani o skata ba mi pepe me dwana fa na na ka be so we timi nya me se ka be so wo mu me na ya yira ko na me nkere wade na ye tie mi wura me dem asom se kensin matopun adentia yenti am yesa ne se mete ho no me hu ne se me ho wotan madwuma bi a wo ye bia me ho wotan fine me ha wo bi me nwene bone so bi to ba wo se me yusu madwen me ntimi fa tuo nkuta anytime bia ne nam me fie enti me fie ho no
na me won kwala me ne me yere so na tie ntimi pack bullet e wo me dem amfa tuo ne nto nkwada no tem bia na me mewura dem no matum nti se o force me pono na eno ane se ma pack me bullet ultimate na me gina na me pono no so ma wo de force bu wo de bewrem wo de bu wi a se wa be pem no first one wo be to fom no pem ya be to fom na me di kan fire wo ansa na ma fire de wo abonten black power me fa kom black power me fa kom nyan kwase asem obi ma gime nkwa mfiri mi nsam o be ka se e ba sa ba yera itiri tuo no ko fire me yere me menyu ho me nyanya me yere me tutuo ni mo no mo fire ya mo na kra David. Hey, na me wo fi. Black power be kumio. Gwang. Ose tu wa ho be yera. Na me dia ka tu me kwa ne ge o. Black power. Me mama me hum ya fru kra ya me. Yes, man kra chum prize e ko na ni ha ba. Na me matra. Eti etu na kasama. Etu na ma ya de. Se o man ko so mo ko chi Nyansafo afi ka anim. Ngasa bla mutiri nyom dia. Bi ba wasi bone kwa so. Ofutu obi e do bet ma se sando. Wow. Share. The best sense on be protect wo hene na omunim no. Entimi fa ne se ma me ya de sante hene ko ba bi. No bi de ka ba de benum a. Ni ya hweni pa ne so fa ka nu. Debi. Eni etu be kasa. So ya sante. Etu be kasa. Enu die. Wafa ye de enkomo ni yes ya de saban pese ye hwa de bi. Wo so osebo Zara man wa be kasa. Ono ye papa ne ba pa. Asem ne ba so pese wo ye adopted for ni bia. O timama papa no. Okay. Ti sa akroboto mo o timama papa no. Na me ade a me ne osebo anya adwene ne se. Me nka ase de Akofena nkrofo no aye no. O support ya. Na emom no abusua ne se Sarfo wa afafunu no. Eno de wo meka he na okrom ha. Enti osebo support se Sarfo wa afafunu na na. Wo hese ni ade ne ye de a because ono de ba wan ka hwe. Ba etuo kasa free Akofena ho de wo kasa. Enti busa woni aba no kura se wo ye de. Se mo de akọ police station ana se mo de akọ court na mo de njanhia akoto so. Na se ya mpampa se police station ampa na court ampa na court de njanhia na koto so a. Na se wabu court mra so a eye mumumra na wabu so a. E be boa mo kura ye bo ne kakura se be boa mo. Enti contempt chi na. Enu kura na se na se de mo ye na adimu. E se mo ankasa mo de mra hye mo nsam. Mo se mo fle police se wo hia police fo. Enti wo ko ye na police fo ni nya ma he no. Je na se wo ye. Nti anyam bia police na ka mu kura chen. Police ka kura ya mboka no. Ana soldiers amboka e ba ko bo fanzu. Se no be a robot. E ko ba na asi. E no be a robot. Na wa attempt to kill o. Timi nyina wora mi kuda tuo na ma. Na no a robot. Mpani fo se krama na ho abanda ho me mfa ama krama nka ni ko. Nti o mu kuda tuo pa de ma mfa ka mi twim fa ye so. Ende na be san no. Nti we nko ba bia. Enko ba bia. Na ye si for man sa ba mi pese me hwe de ye di nkomo ana asem bia ba mi tim. Ye nhwe lumba wuye. Achira semba sa what na fidikesi so aka nsem bebre best na no e ka me kwa ese busuafo no mo afutuo no ho mo pese o befa ye futuo Adwoa kantanka papa so wuye enu so achira sem beja ba ye papa Rollins wuye ne yiri wuye so mo so nko ba gidi ye hu sa de we bi enti na etwetwema so se adan sa nkrofo mienu we sunsun bi ana de omode ne ye adwuma na like ade ba ko wo mu se na anu ade o matrasia ne matre no wo mu ni na nya one adwuma akona dumba ayi zinatom nye nya adwuma akona dumba adwuma akona dumba ngoda na ma me ne tete nkwala ne se ne mba nti nya ade se nkwala ne kokunto kwa biya ko yesisi akugu ma me ne mu ase na o mabusu apanyini ni Nyansa se nye lumba nkwa ne bonyo se na ya sapon so bonyo ono so wuye akire di omo maaso ana apanyini ni Nyansa na waka asem no abusu apanyini onim Nyansa no tututuntutu ye na abusu apanyini na adwene ni ho de ono be kreti ntokwa me de nam nim se bia na me nye lumba yi a ka me nim se abusu apanyini timi ko ka committee ho funra committee na abusu apanyini ka ho some say asantwe nwa de abusu apanyini no yi samale ti yeso de hu ji na o ha bi se bia be ko so mampanyifo no tu enko ba bia ti we sure say you tu no pa o ya tu no ya abusu apanyini na nsen a asase sem bi ba ya omko kan ya na wa woro na pabo nya na o he abusu apanyini woro na pabo onya abusu apanyini bi eti na me say de me ka no enche se lumba na apostle ko Joseph kantanka tumi bi na hu ade de tata chire abusu apanyini nim Nyansa abusu apanyini nim Nyansa
But say he could just have Kantanka dia. I was a pena yesen ko ye bet ne ba na e makwan. E je no obuzopan no anyini ye. Say bi o. Abuzopan dia no abuzopan ni Kantanka dia na abuzopan ni nya mayo. Sa. Na abuzopan ni so won funu. Abuzopan ni funu ayira. Wo pe. O chini pe. Se funu no oro de gine somebody na e be so wajimi na woni nyansa. Se funu ayira. Hey. Oh, omo friend e ba no so no ba bi funu ni dakora no. Oni this a president nkwa ne betima ma ne kwan so won ko hwe. Eno de wan kasa yi. O papa yi muti ase ye hu de obo de ye. O say Ibrahim Mahama say wo mla meyi na no sansem bi hu. Eno so nyamma ye tie. Say Mahama wo de ye ka obeyi ano. Enti ye say won ne kipu apostle Joseph fufunu wo mla meyi ano. Say bia na nyo mampanyini Mahama no ka e bi ono ne nkrofo dada. Adabi ye kai mampanyini de wote akonya so de ka ho. Anka. Wan kirem say S. Wo say o mampanyini. Ene Mahama. Yo. Ne say de Mahama de abusuane ka. Ene Mahama de ye ka. Oh my we Ghana you serious. Hey. You serious. Bible boy say de ka ko ni ye be wa de church na we wa tantena kama na chiraje babokino. Hey. O kamako. Bible ye ma onko. Mi dunya nkopon. Which me to me case we nko tena bakina nko enko bo wa bla ye ti ha sei e da me adwa baba ha de me Enye wura nka me kokura. Untimi nko bla kwa ye because ye woni ma bi wo ha wo hwe oman ni kwa so otena mu. Hwe ye obibi wo Ghana ha ye se asem tu obi a ehia ni a ye se suspect e tu sikani a ye se evidence. I say emra no e wo krofo bi e boa wo mu ye hia fo e de ye mo bo ye se me tu osisi na waka a chere kwa police station se ma repu a ye mu evidence ye ba me chiro ye ba me chiro me nye na hwe ba tenten gram se metima repu black power wanya na nim se na me ye ba na be ye ma ko jail so se minister bi na ko ye ya is for evidence bra and on just okwote to ntale de bread bi wa he ho na ko pe AI video ni paru create na ne to so when evidence am kwa yemfi o so me de the suspect din be ko de black power wo de e fa nko na ni paru ra ha kra na o hesunsun kese wa ha uji so betu de we kra to nsa okay na me say ye asi for man sa bai me pese ye hwa ade bi ye ina hu say kwadwo bi nim ono so ye ne hu fi pa o social media ne so na me pese me show say kwadwo bi nim so wo hwe ne nsem ka ye bi ni niam bi a wo ya ye papa apostle Joseph Kantanka lumba nsensem yi ana bia ane nanam so ma ono so ye ne de wo assess ne ho ye sansem we na te say so for ina tie gumo o mo exposing no ba ko a obi nim medini ho ya ono say me from day one oba abontem kasa fa na yere ho na mu se papa no oni adwempa ma na yere otana yere obi nim na say me breaking na video we so say na ni bere na yere ansa na maame ne be hya ase abontem kura be ka sese ya na sese on say me ka kire ma video ya so say osebo sese o trend wo media no so enam ni business na o ye no enti enyontofo ene omo a omo to asoro nyuma na se bia high life no omo nyina be ye video omo hia osebo e wo video video ya so ne ye kan no osebo ba abonten no Florence ba abonten no se da bi obi a na o direct no ono na se obehia osebo amanfo read this system no ye nsuade de yan se ye didi atem toto ayampie no ana ye nti obi nim ankasa no ode ne yene na pesika sana hu no sana me hu se nya maame no nwoma no woto a ka obi ani obi nim nti wunum se enyontofo ana ware asofofo omo to gospel no omo na ware asofofo ba se wan hwe ye Christian love any pastor love if so omo ntem tie ye no pastor love wa yeda wo system they call them so obi nim anhwe ye na oya de because enyontofo no ho omo nwom eno omo de reply omo ensem a ekoso BBC anu no da be tro ananka se enka na me sunu ma anya me dedda na anya me dedda o pe se obodi kuna kutia nyame asua no no mi ka sa se ti wa utie dia wo bo Yesu din dia wo sa so nyum no ato nyame be suo watana ho eti na ye hwa utimi se obi nim ehwe de ekoso no na ode ye no obi nim me na me drag in ba team legal wife sa me na me de ba no wa ye ne wo pa drag in ba se be ye video ka kire ne se ma me akosu se wa celebration of life na obi nim ne yere ni ko obi na obi nim yes because one say omo se maame na koye na bobia ma na bobia atwea na manfo atwa de photo no ma ye nanim basa ba maame ne ba celebration of life no nyum obetu ye obehuruhuru ye ma
osa be trendy ye obi ehun say sense mo ka fa ma me hu say nyen sanensa ote ya no say oba na pagya kwese oba na su say watwere nwom president ya mana twere nwom atwere nwom de ko kire ni kunu a ni kunu so ma ne pampi nka ma me no ka ye ntoka ama na ye beto ene o sai yesi ene nyina say ma me use ubo say boat so say hey Florence 20 Florence ni car na na te ye na anya wawa me kura metiwe ma ka kire me yere say ka bia opese otu bia obetimi atu ba me ntimi nya de mfa nko odin de me de ye wodia na enso ebu dachi o wudi wa dabi dachi afọ ba be jere so me so na na we die ma me nka na fidikasi yi so me kama mani hunu ene me bra me bere se saa me fie ya masi me wu a me busu ani bia ni kwan o mu na fatu nkrata so na ehu bi penti o ma me nkere wade busu ani be na so aboa me da me bibia me ye bia me ne me yere na ye o okay mimi ni na me yiri ni enti nya afa na me be ka se bia me yire mawu na me kwa me wuja me yire a me ba uni control me japade so ni na yo yire we me yire na wo se wo control because o akwala no ma me no so hwe wo ni mo ma me ni ho mimi ni ho dia enkwala no na mo take mu place na ye fa se enkwala na nyini pa na no mu a o mutimi na wanyina woni nyasa se wo ma me mana wo o ma me no papa na wo ma me ti ase ase mfa japade ma ne mo ma me ne betuma ka se me ba ma ye mre nti hwe na toto business e wo ho ni na no kron hye won sa oda so ti ase na mo wu a na wo so wo panyini no wahwe unyane mo nketewa okay na me yire ti ase na wo abesare se wo ba wo be pre japade eni o kwajo vidim ti o na black power etu woni hwan ne bo bra no e yo no yire ne bo no kwajo vidim ya ka be kwesa se ma me na mo o da e me ma o ye mistake woni e ma bi hu oba woni ne ti ama ne hu ne ma eba sa chese obi ni mama na yire na huhu ne ma dabi eba sa boni ma ne tim ne ye wo ma bi wo ho a wo ye ma kra obetima monitor wa ehwiansem se wa ukoyi nsem bi ba on se ma obi ni ma ye videos bebre atia ma me no a show wa blackmail na che first day a obi ni me ye video se ono wo dane wo wansa na one na yere hia nda no me see shoki papa yi wona na yere kasa ena ogu ni ma se na se wo yere de na se wo ye manho wa na ne wo a untimi ngura wo yere ase de we primary na chere se wo yere ye manho na primary kura de o tia kura ye more than 7 feet black power you fancy mesro you fancy futu be na odi be ma jo Sarfo black power black power mesro ye me kan we chiro for futu ma ahwefo ajo Sarfo ene metimi aka kire ahwefo e wo de ato ajo Sarfo a hono se o papa film na se mo won tutuye bia eye kasa okay abusunya bebem mpanyimfo bebem ma yenye se me na me ye bepanyini na me na me ye sei mo ye den papa ne mu ntimi nyane no na asante amammirim eba bia ni ho wo control ne papa funu so wo dia wo be ye ne se obeto adaka o to adaka de be si papa wi a wo wie ambulance ka wo se ye bebo amre wo e abusunya se na be ma so wu a oba wu a simcha meto na me yere ne wo na wo wu a me be ma de ma sede ene adaka meto adaka si me yere enye ma ne to adaka okay be ma de oyiri wu a wo na wo so to adaka si mu ne mum oba be ma wu a enkwala ne to adaka okay yenti ma enkwala to adaka ne se wato adaka si wo papa de na se wasi dan ate wo papa ate enti no ajapade a wo papa wo no ye betuma cha ma obi Matias ne mum se wa nto adaka umpo papa ajapade nti so papa ya ajapade o so anya ajapade o e wasede so to adaka e di si wo papa o ma mi wu a nya be ma ne to adaka si e yokunu ne mum se kunu no eni bia na ne ma support no ma to adaka na ma papa no eno kwa no be no kukom ti e ni se papa na na akoto black power be yi o mo 5 million black power so ne na tapo dos because no kura wakenti black power ni e enti esa na yi phone timi de kwanya we fa yi phone so me ba wa yi na me bebo nsa na tibia asama so black power be sre fanko choko be si black power obi se me ka se black power me ka se black power ni nyansa ni black power ni etumi ni na Appiah me da wase se na so age bre na we ne Adwoa matwetwe nkomo e de afa nsem e koso e wo abefo tinte fidikesie so na me fa kwanya we mate emma mahwefo okay
Nyansapo ahwefo ye be se ye nua oba ya enye se ye yi na Debi na Nyansapofo enipa no kura ye pebi aka ho adwuma ne so adwuma ne so enye studio ketwa kura adwuma ne so abanfo bebere kura TV station nurusa enti wo wani gye ho a wo fi se de ye wobetimi aye no for application bra ye be fa wadwuma ye be fa wadwuma na wa ba be adwuma ne so apafo ni so ye pese ye fa editors ye training wo mo eno ano no na ye fa camera mo betwa camera ye training wo mo as a host as you be training wo mo ye be ma lances am de be fa ko ye adwuma and support ye hia dom ye hia dom pa na okay enti nye se obi a ene ye hu nipa afro ene ye yi Debi eno kura di ensi ensi mada so ye adwuma owo ho uko studio wo bo adwuma gidigidi enya asem kuso ye change nti ene de na so udin asona ka akire Adwoa kuromu kuromu papa na o ya asona ni na nga ba wa mi se ne kwato mra wo se no musa kra da asona fo mi ni Debi se de ye kwa wale mi musa na mi kodo ni pa ni wie na o ko kire na se a kwa wale abusa wo papa mi ne wo de ye musa mi asona ni o ye enka wo de mante be kwa mante ebusia aha de ko twetwe ni nyina ye Nyansapo TV so ni meso se odi wani ebedi eye ye ko twetwe na chi ye won sempa ene ne mapa e de ma ho Adwoa ni bidi nyame amba da se de ehia baba adenti ni ebube ne brebe se se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore so tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa no odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Fafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi no ne ya aben antima nyina ni